megalayapost.news. कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए सर देनी डॉक्यूमेंट्स अंदर Kaseng Hills Pama Union Central Body lembat kidkon dari boy mentah kasengi kila hiar sebernihan meliwat jeng pensyai na kipulit kebernihat police station hadian bekilayo jeng tip halor kajing don kikatu kan ki kali bolero piom ki bakit masih bar ki bala sya pensangi hajan kathanat bernihan hadian bagiti ki kali ki klempat siu ya kebai entry syaki brio ki bapet ya ketika kamban pelat ya ki kali kin masih laru ban kedeu hangni baga jing sim khya ke HFU bandawa ya kejaka bantalasi ne perking ki jingwan kimrat ki bawan nashabar jela kade hadian bakum kaseng kasngu khya bakinori jingri kejala kila syakta naga jingwan poi ki jingri na shabar jala ki baklam dapet ngore ka koit ka khya bat ka balakta kala ya ki jingri jong kinori jingri hapo jong ka jala habakran skila pathai kubor general secretary ke Hills Pama Union uba orphan board karsentiu ulong baga seng kalawan sabernihat mantakasi banwat ya ka jing shisha halor ka jingwan poi kimrat na shabar ka jala klam dadan ka kherdop ban pet ngor kimrat na du kisnyang bat kimasi lembat ki ki jingri ha ka ba kinu ki kali ki bakit ikimrat na shabar jala kila ban rungsuk bench sa ka jala tangda ka basi ya ka bai entry klam dadan kanu ke jingpet perman laki di kimran ki bakumno ki badan jingpang ne ki bayab ru ulong ru kumbalalap da kaseng la kanu baki krong pisa hadu 1,000 tengka ya ki kali pick up bakit masi badia ki trokpan ki krong hadu ka 1,000 tengka banalor kata ki haban entry habakiwan bankit ya ki tegi masi halor kini ki kambe an bakrong pisa na ki kali bakit jingri kaseng kanamla ban pedang batkan salej ru so menteri badai pen bani kran halor kini ka kam batkum kaseng kayeng baj hakanong rim habawan ki jingri ne sabar deban pentiknai ka kot ka khya jongki da kajing don ki kherdom jong ka sarkar ada masih mana tuh kena dengar bisa mau pedang Pak antri ya antri Ya, kan lu kecil. sao jar Sao hajar tuh kali. Isu hagi kalau mana pun belum lagi. tip kenar nu kerteng lu Pak Air sih, yo sih ya. Kalau lada sih kena kali ilajnya sahabat coba. Kan yang man kapor julang. man kapar saya sendawan sini hab antri biasa anting tem itu don ar since tayo since tayo jatia jatia Ami kan nomor tani hapsan baik kami hapsan nomor teh belum bisa ni ngakit magasni ta ingin tip ra marni ta iba odok ta ingin juesim hira man ni yang teh shu ang teh ngisi betang ai betang sepak bingka untuk nomor tu mudah entry nomor ni hap entry hapo osi na ni Aku osi yang mereka nan berni nih. Jika ni pihak pensu kita tengah tip ra entry rupa menit ladang pada menteri ada menteri tempelat ya nomor sa baru simir pihak punya. la onong ta Kan baru-baru julang. Kan di kamar mungkin sana. kit sapo onong ra nana sama tawar nana badan buar nana nana yang cuma senang senapan akadan yo ambam pelai dah bapsan nembar bapin nembara absan be apa Kan nembar hab ai sai dah bisa anu. Yang pihak mana? siêu bên nè ha thật bên Em rất là đơn bên bawan nè sen pak sen nembar bên itu dah kan yang berjulek man kapur hab sen nembar bên absen nomor. man kapur hab sen nembar sauja ha am sen ni dan gi na ten sem sen bên sening ngangit ba mapiro mentakasngi ilaya saki ya kane ka jingjia ka ba nakaliang jong kahil sama union adien bang ilaya kendo ya i veterinary officer haka tukasngi haka laipo tarik jong punai Julai ngila pataro ka tukasngi bakadan kane ka entry te hendrai banlap ya ka jing shisha mentakasngi ngilawan banhiar hangni hapo berni haka jaka ka ba kiju check ikikali number ibala entry bat ibam entry te nakata kadaw mentakasngi ngangit scam wapiro pila yo ban interview ya ki itu ki driver bat kani kajing entry kumba niong kadan te kishim 100,000 ya ka pick up bat khatsan 1,000 kishim ya ka ya ki drop
te kabas ngosi kalong menta kasngi jing sisha ngi nakaliang dungi ngi kwa ban ya banwan ya kendo ya osi ngilai kendo ro ngilaya keli ro ya gitu ki pulit kiba dan menen te hapo surok te nakaliang duki kimnut ban jubab ye bat kila kren shai baya kani ka kam dei tang usi ubala ban jubab maki kimdan kanu kahok ban jubab ikini ki jingkeli ki jongi ka jingkeli jongi kalong ka bashai balai haban entry nang ta kabaar pade kumnu haban entry namar kat bangi page na do menem dan bai i ba check kot check slam dan bai i dan ba pan kot dan ba pan sla te hendrai kat kum ka jingyo jongi ka city na ubisi kalong ba hoj ka enforcement ka don ya ka hok ban check ya ka health certificate badru ban check ya kane ka bakide bandan ya kane ka TP lane ka ya ka transit pass te hendrai dan ba check ya kata ngiyo i ba ngi saki ba ngi ikikli tang ya ka number phone te nakataka daw mentangi habangi kli ki ba kani ka pisa kalit chano mano ba lum ya kani ka pisa dan ba not ban jubab ingi kani ka jingkli na kiliang gitu ki kulit ki badan hasurok bat kumjuro hangne po i second osiro i bangiwan ban ya kendo i mentan ban ya kli i ong ba ngimla ban jubab halo jokane te ngi sngotu ba ngi ko ban pha kani ka very strong message bangi sngotu kadan ka ai ka ba kabajia hangne ka ba kabangi kum kinong yalam jokhel sama union baro shikatung ya kun nakabenta banyada ya kinong rep kijongi ngan yutu ya pi kinong rep jongi kismusi ba ban kani ka jongi kun jongi kanumpat kun ginlet nakawai ka district ban ngin pin i kisam ki batli san pautli ki kisnyang anong ngai pi kablang kadi ka jingri ka baklantam na baro ka jingri te henry menta wada kablang ru kayap hapo southwest kasil district kani kadi bakinong rep jongi ki utman kasngi dai nakata daw ngingi smokia do kata bat baleng ngimi syakmat ban dawan ka sarkar bakade ban aya ka compensation nakabanta kinong rep jongi bakade ban siu bakade ban mapru ikiram jo kinong rep kata kadi kastan ka jongi te hendrai kumangi i menta kasngi lada piwanra ya usnyang bayap ne ya kamasi ka bayap ne kisien ba piladep siu ya ka bay entry kenyo abay bandrung caka jela kata kadi ka jinggo jingma amdai tangi kinong rep hendrai kinong bam nganong ngai pi kinong rep jongi kidu mensim hadu kata kadi kastan jongi belengi ong ya ka sarkar wanra ya ka entry khanang bangila ban check ya kani ka ban check ikini ka certificate ya lada ka health certificate ka don em ban check la nangnu kini ki mar kisdang nangnu ki wanra la katu ka area ka don em ya ka infection area hendrai ngim yo i kata ka entry hendrai ngio i penban ya kani ka direct entry ka ba kisu lum pisabek na kini ki try driver vio i mene kitu ki ba claim entry kisya peniang ang tay kimyo ada bandrung kimyo ada banyad te kata kadi ka bangi smokia do kata ha ka bangilawan ban ya kendo ya i veterinary officer ro ila batay siya yengi iong ba lingba kane ka prevention of control and infection and contagious disease act ar1000 khandai kani kala batay siya ki rule sangne kila download kumno ban ya ban interstate kumno ban wan nakawi ka jala ban wanra ya kini ki wanwara ya kini ki merat la kini ki merat ban oddo nang ta la de kinu ki merat le si kini ki merat ki bungura ban ri nakamenta ban khamdot pakumta ter kibun tilani kum usniang la dengi wara ya usniang udai ban ri ne udai ba ngin chodo kala batay lut hakani ka act ar1000 khandai bat kala kren chairu ba umdan hok manu ban shim pisa na ki try kali lani na ki driver kabalong kum ka extortion te kani ka act kala kren chai ban ngan ong yepi ba nakaliang ka jongi kum kinong yalam jong ka hil sama union ni snowsi hadu kata banyo i bangi ngidang yakun ban I mean sim ni ki kun samla bakin sedang ya ki jingri bakin sedang ya ki jingdup ki jongki bakin kamai namar ka jingkerdo kam hendrai mentangi yo i pede bana lendet na kendong kidan pede ki virus ki babam krun ya ki briu ki jongi hi iba persang ban yang halaki jongki kejat teng nakaliang jok hil sama union nanong da kabasai ba menta kasngi ngim snowsi hadu kata bat nakaliang jongi nginum sakut tangkat ni kumbang ong ngin let nakawai ka samsnyang ngin pen i ya kajing sisya ba kisnyang jo kinong rep kilari ilayap don ki bayap sanpau don ki bayap nrupau don ki bayap ki koprep sai pili ki bari de ki spat tili kilayap te manu ban bay lani manu ban kili ya kane kajing pulut jong kinong ri jengri ki jongi te menta kasngi ku ngasngo ban ong ba kani kanum patkut kajing yakun kajongi balada ngidei balik kendu ya ministero ngin hab balik kendu nakabenta kani kamat
tengah nakaliang gajongi milong ready bat nilai keren ru bat veterinary officer ba ngin ai jing hikai yakini ki brio ki jongi ki bonra ki masi ki siang ki blang na cabar kumno bakin apply ya kane ka transit pass nang ta kumno bakin yo ya ka health certificate nakaliang jongi ngin simkia bat ngin hikai ki brio ki jongi ki balik business hakalinti ka badai namar ngan ong ep lada menta u brio u bakwa ban seng ya kadukan bam lada umdan ya ka FSSAI unumla ban play namar man kapor kiwan ban check tena kata kadao ngiru ngi kwa ban hikai ki brio jongi bahabangi business ngin business hakalinti ka badai tehendrei ban sha extortion ha surak bat ban pencitam ya ki brio ki jongi la kilong kinu ki kimrat ani ki livestock nakaliang ka jongi ni penramjor Meghalaya Post.news.